Rahim Production. Шукар зиёда се зан гирифтагие. Ҳамин гап ягон асоси воқеӣ дорад? Азбасе ки бепадар буданам, дар мактаби интернати рақами 1 ман дар онҷо таҳсил мекардам. Модарам айдастш ки наёмад, мақсад ки вазбиниш кард. Падартон мадидаги ҳастед? Ҳама ятимоам. Худо ва шукр соҳиби як занам, як фарзанд. Вақте ки шумо дар он ҳолат буден, Самандар як видео карда буд. Ҷудошавӣ байни шумо ягон асоси воқеӣ дорад? Бародаре ки ҳамихе ахӯратҳо мекунанд, вақтона бовар кунед гуноҳ мегирад. Ҳамиқа ки дар байни мо ҳамин ноболиғ камтарак мақсад нофаҳмишӣ. Ва кадоме ки мара дастгирӣ кард баъдаи Акмал Ҷумаев бигем ки 50% буданд ки мақсад гӯё ки кӯчкар ва сир карда бошад ё ки низе хеле камбо мешавад, бисёр мешавад хеле кор. Ягон тӯйпи сир кардагиам? Ва ҳисоб ки мо дар оила 7 нафарем. Ҷо занга дада какало дига. Ҳар касе ки ба мо хиёнат кард, ба мо гуфти гапо чӣ балоре ба сармон овард, бахшидемаш. Салом алейкум дӯстон, ҳаводорони канали Rahim Production ва канали Кӯчкар ТЖ. Инак дар барномаи навбати мо барномаи сирҳои ногуфтада ҳузур дорад бародари мо Алиҷони Зайниддин бо тахаллуси Кӯчкар. Шуморо ба барномаи худ хушомадед мегем ва таманиати шумо ба кулли он нафароне ки ин лаҳза моро тамошо доранд ва мухлисони шумо ҳастанд. Ташаккури зиёд Раҳимҷон, ташаккури зиёд ба он бародаре ки моро дастгирӣ мекунанд ва моро тамошо мекунанд. Вақте худшона дарех намедоранд, моро тамошо мекунанд. Ҳамин вақтам надоранд ки мегӯяд бе тамошо кунем, бо тамошо мекунанд. Ба ҳамон нафаро, ба ҳамон бародаре ки дар ғарибиянд кор ва фаъолият кардесанд, баъзе нафаро ҳолиам кор накардесанд. Худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон боша. Бисёртар модарои меҳрубоне ҳастанд ки дар ғарибиянд кор ва фаъолият гуфта, зиндагӣ гуфта кор кардесанд. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. Аллоҳ ёру мададгори ҳар яки шумо. Ташаккури зиёд акаҷони меҳрабон ва мегзарем ба қисмати савол-ҷавобҳо. Бале. Аввалин савол барои шумо чунин додо мешавад акай Алиҷон ки камтар оиди хитон дар куҷо таҳсил кардагин, дар куҷо ба дунё омадагин, оиди зиндагии хитон камтар маълумот медодем? Ташаккури зиёд Раҳимҷон, мо дар шаҳри Душанбе таваллуд шудагим. Дар мактаби интернати рақами 1 ҳамонҷоро хатм кардагим, то сивбинии дар онҷо хондагим. Баъд хай камтарак чӣ хела онҷа мактаби интернат дар хеле шӯхиё мекардум, ҳамихе байдо мехондум. ҳамихе гуфтанд ки бояд чӣ бишава, санъаткор. Ба мо гуфтем не санъаткор қинда исусу. Баъд мақсад ки оқибат санъаткор шудем. Ин чиз дар кӯдакии дилишон дорад? дар ҳамун кӯдакӣ, дар ҳамун вақте ки дар интернат мехондум, хай чӣ хела дар онҷа ҳама ятимоам. баъзе куллан дар онҷа бачаҳо бепадарам, бемодарам, баъзеаш ҳастанд ки вообще на падар дорад, на модар дорад, дар мактаби интернат мехонанд. Хай акам хеле кишид ки азбасе ки бепадар буданам, дар мактаби интернати рақами 1 ман дар онҷо таҳсил мекардам. Ҳамихе дар ҳамҷо бигем санъаткор шудем. Беҳтарин. Бисёртар дар комментарҳо менависанд ки мисол дар сомонаҳои интернетӣ менависанд ки Кӯчкар зиёда се зан гирифтагие. Ҳамин гап ягон асоси воқеӣ дорад? Не, худо ва шукр 2-3 занам хиронданашам ака ҳар касам наметуна. Мақсад ки 2-3 зан, 2-3 зан агар 2 фарзанди, 3 фарзанди шаванд, ту тамошо кун. Дар хона футбол мешавад. Бовар ки иш ба иш ҷанг мешавад. Худо ва шукр Раҳимҷон, бародарои азиз ки ҳамин саволҳоро додагиянд, худо ва шукр соҳиби як занам, як фарзанд. Писар ё духтар? Духтар. Номашон чӣ? Амираҷон. Беҳтарин. Хай ҳозиро бо занга дада какало дига. Оилатонам дар назди хитон ҳамроҳи хитон зиндагӣ мекунанд? ҳамаш дар баъри хидмат. Беҳтарин. Асосан ҷодаи санъат ай гуфтем ки ай хурдагӣ дар мисол дар ваи шумо буд, дар ин фикру андешаи шумо буд, ай кӯдакӣ мисол ҳамин ҷодаи санъатро пеш гирифтен. Ҳолатҳое шида буд ки дар ягон ҷои санъат бениҳоят роҳафтода шидагӣ бошед. Ҳамин санъат дилтон нагирифтагӣ бошад, мисол то ҷое шида буда мехел? Вақтое ки дар чӣ ёбдем да, мақсад ки бо ҳамроҳи мо бисёр ҳунармандо кор кардагием. Ман аз соли 2006 бигем дар рӯи санъат омадам. Вақте ки дар рӯи санъат ман устоди аввалин ма дар ҷодаи санъат Акмал Ҷумаев, яъне ки устоди беҳтарин ки то ҳозира мана дастгирӣ мекунад. Ва кадоме ки мара дастгирӣ кард баъдаи Акмал Ҷумаев бигем ки 50% буданд, мақсад ки
یا خیبدن یا خیبدن در حق ما نواخی کردن میگم کو فقط یک گپ میگه یک برادر عزیز ما هر کسی که با ما خیانت کرد با ما گفتی گپا چی بلور به سرمون آورد بخشیدیمش هر کسی که قطعی ما بود نان نمک خورد و اخچه ما کنده کرد با خدا میسپاریم شو پرواز بلند تمنا داریم شو هر کسی که حاضر قطعی مونه در بر مونه دوستش میداریم بالای دست میگردونیمش بهترین یک دو مدتی که در جدای سند نبودین به نزدیکی خیلی من نمیگیرم ای چی سبب مثال ایش در برنامه اختم گذاشته میشه دوستان عزیز با میتونه که در کانال خودش اوید یمی زندگی خودش برنامه‌ای که کانتر ایسوب چالش استوب نفهمی شدگی بود همون را پرش همین خلاصه ای کانال کوچکار تیجه بدرون کی میشه ویدیو پارت تو میشه ممکن پاگای دیگه خیلی پگاه زنده برابری برنامه ما سرشوی برنامه ما بدرون ای کانال خودش تماشا کنین دستگیری کنین برادرای وقتی که شما در آن حالت بودین سمندر یک ویدیو کرده بود جداشوی بین شما یگان اساسی واقعی داره اساسی واقعی نداره و پروسا که چی میگن از فرصت مناسب استفاده برده و میخواست که خودش در یک خیر بکنه که در اساسی که مثلا گویا که کوچکار و سر کرده باشه یا که اکما و ای برام سر کرده باشه او فکری خودش و فکری همون پاپیشکایی که خودش در همون مینایسانشه فکری همون خچونه مثلا در بای من خیلی گپا نبوده او خودش 100% میدونه خیلی که باید یاد چیکنه که وقت بهترین میتونین یگان حالتی ثبتی مثال نواری فیلمتونه یگان مثال کینو کلیپتونه یگان حالتی که تا حال از یاد شما برآمده یگان حالتی هیجان یگان حالتی خنده یگان چیزی که فراموش نشونده در زندگی شما فراموش نشونده شدگی حقیقتی برادران ما وقتی که کنسرت میرفتیم کنسرت که در نه در کینو نه در کلیپ این فقط در زندگی ما هم خشیده ما فرخور برآمدیم طرف جلیکول کنسرت رفتیم بعد شاو شید همراهی کی با همراه دوستان بود خیلی شیدگم رفتیم رفته سبتیم که خیلی شاو شد پگرده کنسرت بود بعد در تاریکی یکی را ما باز زرلیان ما بودم خیلی رفته سبتیم که خیلی با چشمون شاو قانه میبینیم چکلو قرام بزنم میبینی یا طرف ماشین میخیزه ای بچه ها ایسته که گفتم که خواه اونا پرافته داد بینی چکلو زده بودم شما با یا خود میبینی که ریمین کند ریمنتی ماشین کنده که بعد ماشین مرده که ریمنتش میکنده بعد همون خیلی که توی مدت تیره میرفته بعد میمرده ماشین دیگر نمیرفته بعد هم ماشین مرده که بعد همه کسا فرامده هم ما را هر گاه گفته سر اینا تی خیلی کردیم ریمنتی ماشین کنیم تی خیلی کردیم ریمنتی ماشین کنیم در راه موندیم او یا راهی همی اگر دیده باشین وقتی که قبودیان میره اونجا یک راه گنده توریکه اونجا یگو ماشین تا اون نمیشه و نمیگرده اکو شیشتگی هم دیگه نمیدونیم چیکار کنیم که یا ماشین خیلی اومده سایده اونمی رنگی کی کردیم اون یک کینه بسیار هم مشهور بود شوریک بود تماشا کرده باشم نیکولین و در راه اومده ما در موبایل استگی من تنیم تریس که ماشین هم من کرده خلاص ماشین من کرد در درش اون ماشین هم بار داشته او بار داشت گفتیم که اکمو هم خیلی چی شدگیم یگام ماشین است ما در راه اومده همین التماس بکش بعد گفت که چند سمتی بعد گفتیم که خیلی متیم تا یکان سو چند سمت 20 متر گفتیم بعد خیلی گفتی مالی بعد آبوراش افروات ایدرونی ماشین هم باگاژ چی را گرفت تروس را گرفت خیلی در ماشین بستیم و همین خیلی بلندی بوده او پایانش نیشه بوده بعد مقصد همین بلندی را بر اومده بعد نیشه بوده که یکی سرش نمیتا ما همین قاصیب نمیتونم همین وقتی ابگام رو اومدن خیلی ابگام رو همون تروس در تای بالون میمونه بند در تای بالون میمونه بند میکنه ما ایوای میگذارم و فرام مودگی ما ایوای میگذارم او دیگه همین میبینیم باز نگاه میکنم نگاه نمیکنم خلاص اون را گذاشتیم آدمی که ما را بوکسی کردیم ما بوکسی گذاشتیم رفتیم دایاک راهی دور رسیدیم با یکی نگاه میکنیم نیست او دیده که قفو در ماشین است برای 20 میشده ابرد نه زدی خود داده قفو کوفتنی مون رفته خلاص قفو رفته کوفته نیفتگون وقتی همون جار پرد پرون نمیشه چخلی شیده گذار میره که در راه یکی مورا دید
Дара ҳамора диду ба гуфт ки ҳа бача шумо чӣ хеле кардем мана гузаштем гуфт шумо мошин то заводӣ буд мана фреб кардем гуфтам қадри моро разбор кард гуфтем ака не охинем хеле шитра сигнал додем ту нигоҳ накардӣ ва хулас ҳамид фаромӯшнашаванда ҳамуҷа буд ки мо ура бег ягон чи гузаштем да мақсад мошин мурдагия чӣ хел мегузариша 20 сомон ана ки гирӣ хай ош шавад акали ҷон вақте ки дар комментария мисол ҳаст мухлисо нафароне ки шуморо мисол дастгирӣ мекунанд ҳама ҷиҳата мегӯянд давбартем бо ҳаст нафароне ки нисбати мисол ҳар яки нововоситаи шумо мисол пурай ҳама аҷнигоҳ доминайсанд шумо бисёртар аз кадом гап ҳами мухлисо мисол вайро мухлисам наге мешава барое ки барои мухлисӣ мо намедуранд мисол барои комментария нест ай кадом гап шумо бисёртар шумо хафа мешавед вақте ки мо гунаҳгорем ака ба гуфти хичон мо гунаҳгорем ҳамин ҳунармандо агар дар назари ҳамо гунаҳгор боша бояд вақте ки касе гунаҳгор боша ту ҳамуро бигӯӣ мақсад ки ақуратҳое ки ай модар мекунанд мақсад ай падар мекунанд ҳами бигем ки оилара чақа мешаванд ҳамун бародаре ки ҳами хеле ақуратҳо мекунанд вақтона бовар кунед гуноҳ мегирем мо ҳамун чиза агар бихонем хеле ҷош даву далил мекунем просто ку ҳами гап шумода гуноҳ мешава барои ҳами бародарои азиз ҳар яки шумо модар дорен апа дорен хоҳар дорен падар дорен бояд ҳар як касе ки бояд та ақурат кунӣ ай модараш аввал модари хита фикр кунад вақте ки ай занаш ақурат кунад зани хита фикр кунад мақсад ҳамаи мо шумо мегӯянд дар як каса назан ки дар та о кувалда кат мезанам барои ҳами ман ҳами чизо мақсад ки ганда хафаям да и хафаам нестам ман хеле хафа ба худо меспорам шумо барое ки мегӯянд ҷангал бехуби хирс намешавад мақсади хеле одамо ҳаст буданашон ама як ҷиҳат хубе ки якбора одамо бақувваттар мекунад ки бо ба ҷодаи санъат мисол пештар борад тараққиёташ бисёртар шавад айни ҳол ҳамкорӣ ҳамроҳи кӣ кардесем айни ҳол ҳамкорӣ бо акмал ҷумаев сафарали самадзод ҷомиҷон додараки азиз мо дизайнери хуб яъне ки бо антошка ва самандар качок ҳамкорӣ дорем ҳами антошка ба шумо чӣ мешавад антошка аз бачаак ҳастае ки мақсад ки мо дар ям барномаи мешиносиёне қатъи шиносидагӣ хебу мумкин дар иҷаам бопурсам ки сабаби ягон ҷияндат мешавад ягон хештавор не бисёриҳо гуфтанд ки дар ту монанда хай гуфтам ҷиянма хе рафтеса хай ҳар кумо сиёҳему хе та сиёҳ як ҷо шудем тандури чӯрҳовак шудагӣ чанд солаи ман 30 даромадам 30 даромадӣ беҳтарин бисёртар устоди якум дараҷаатон гуфтен акмал ҷумаев низ устоди мо ҳам ҳаст як муддати муайян пеш аз ҳаҷмнигорӣ ба фикрам дар дубай будем дар ҳамҷо ягон навобониҳо кардем дар ҳамҷо ман чанд клип кардам ман вақташ офизӣ мекардам ку пеш ай санъат пеш ай ҳаҷмнигорӣ ман офизӣ мекардам дар пеш ягон барномаҳое ки гузарондесаи челленҷ стоп давом дорад челленҷ стоп давом дорад ягон чи мо дар чи намерасонам барое ки ин идея як бародари азизмон ки аз тоҷикон ҳолидей дар студияи калонтарин ки дар ҳамин ҳози рафтесай мансур неъматов идеяи ҳамун бародаро ҳастанд моро ҳамин идеяро пешниҳод кардаганд мақсад ки мо рӯи челленҷ стоп ҳамин қадар мардум моро шинохт ва рӯзеш ҳам мешид ки мардум ждат мекарданд ки кучкар кай мебурад челленҷ стоп давомаш кай мебурад кай ответ метаҳем кай ҳамин хел мешавад хай хулас ҳамин хел рафтеса и насиб боша давом дора челленҷ стоп ман кардани нестем барое ки мегӯянд ки моро намешава ман карда ҳамин қа ки дар байни мо ҳамин ноболиғ кам тарак мақсад нофаҳмишӣ бале хай иам аллакай ҳалли хича ёфт мисол ҳамаш ҳал шед акали ҷон дар зиндагӣ ҳамин барномаи мо зиндагӣ пишти пардае пишти парда не ки баъд мебинем пишти парда акаҷон дар куҷои зиндагӣ бисёртар монда мешӣ дар зиндагӣ ман дар ягон ҷош монда намешавам ман гуфти гапҳо то вақте ки мегӯянд нафас бошад бояд кор кунӣ фаъолият кунӣ бояд монда наша агар ки монда шудӣ бовар ки ай ҳамаи чӣ мемонӣ барое ки ҳозир як рӯзеш як замона шудагие ки бояд кор кунӣ ягон бор ба чунин ҳолат рӯбарӯ шудагӣ нестӣ ки ман монда шуд дига басай ман дига намекунам хай зиндагӣ ҳисоби оилаи мисол ягон дӯста ягон нафари наздикит ҳастае ки мисол ягон коре мекунад ки
در حق راست نمیه همون چیز طرح خسته میکنه همون روزی که باید تا کار کنی مثال پلانی کاری داره که سر ببره مثال خطی استاد اکمل جمعه یا خطی علیشین روشنов نو واسه کسی باشه باید تا ثبت سیانکا داشته باشی برنامه داشته باشی یک روزی کاری خطا داره همین خیلی است سر میخواد یک پلانی کاری داره که با کار میبره مثال همون یگان روز ایشته که یگان کار پاک طرح خسته کردگی باشه همون کارو تا پیش بردن نتونسته باشی اكو اخر روزا وقتی که همون وقتی که چی میشه که مثلا تو یک از خوبی میکنی و بعد یک همون میخواد چه میگم خوبی تا چپانا میگردونه کن خوبی تا چپانا میگردونه در رمضان خوردی و تو فکر دیگه همین خیلی چیزا من کم تا رو افتادم میشم که میگم که دیگه بس مقصد من میخوام که بعضی وقت میگم کار خودم تو قبارم یگان گپ نشنوم و همین خیلی بعضی وقت میشه اگه من خیلی نیکی مقصد که بس کردم من بیشتر در چای فروشی هم خیلی میشم همین اون کاز بیا کلین مگیرم کاز زیق میشم خیلی میره کلینت هست 100% باید چای تا بخرن میره که یک از دو چای در جوش مونده آن از زیق شدن کلام میخوام و زیق میشم بازم با این کار مشغوله چی بانه ما ای چای فروشی از خیلی که هم ما گفتگیم خوردی چای فروخته اومدگیم تو حاضر که وقتش که با چاینیک استکان که چای میفروختیم که با چه تکنیکا پیش رفت اگر که باز بگیریم بوتلکاگیش کردیم در یگان برنامه چای خطر رکلام کردگی برنامه چای خدمت ممکن در یک کینو کردگی در کینو دا وقت نمیدونم آخه در یادم نیست نداره اون چای اینجا در رکلام کنه چای خرابی در بیرندش میشه نه شاید تنش کلیپ صوتی چیز برای کل مخلصا یگان لطیفه خوب یا لطیفه بگون خیلی همی چی میگن زن قطعی مردک جنگ میشوه بعد خیلی همی جنگلاشون ویزه بعد میگذاره که نوزن خیلی باید که نوفهمی بسیار میشود همین در نوزن ها همین خیلی پیدا میشود که نوفهمی میشود خیلی که بعد یک بچه ها همون زن نو میگیره و بعد تلفنش SMS میگیره جان چوکت یا خواه خستی منه ایره زنش میبینه انا جنگ انا فوتبال انا کشوکش همین جنگ همین خیلی بالای جنگ میبروه کار میکنه زن ایخونه میبروه ایما همی رفتنات سرتای رو گشتنات میگه بعد همین تا میگه واپس هم میگه جان اوخه میمونه همه SMS دیرتر روی میکردی اوخه ایخونه میبروه بعد اوخه خود در سو 20 ساعت هم یا SMS روی که در حق دادن طول نمیگیره بخاید همین رازبرو چی تعیین میشه و زن میبره میره کافای زن میبره میره که جوراش میبینم میگه که ای بچه هم یانگت ندیدی میگم کار کرد من میگم تا یک داداش یک چیزی بود اتوکا بود چیزی بود میگم تا برافت میگم سونی اموسو ای بچه اون کاسا نقشه میگه با امو میگم من برام میگه پیشا بگیرم اون کاسا نقشه با بریم در عادل کشک میکنه خیلی بعد میره که میبینه که در تنه یک ماشین همین خیلی کشیده است این همین میبینه و زیق میشه واه زنک و چکاری کدگیته خوب میشود میگه خوب میشه انم خیلی جان گفته بگرد انم خیلی ماشین تا ایسرت میمونو میگه و میگه که اوه زنک در بلا موندیم در با خودت جواب میگی میگه که من جواب نمیگم ماشینی تا خودت جواب میگی میگه زنک این ماشینی من نیست اینی برگیشه ماشینی من ماشینی همزویه تروش ده زنک بنابراین در زندگی بسیار کاروش ده ممکنه بسیارتر میگوی که پیش از جدای صنعتگاه حاجی نگاری سراینده هم بودم بسیارتر سرودای ایرانی را با فکرم خوبتر یعنی من ایرانی او خوندن نمیتونم که خیلی توجیکی بسیارتر میخونم نه 6 مقام میخونم مقصد که همه خیلی چیزا بیا 6 مقام میخونی برای مخلصا معلم بیا که زلفی کجو چشمی سرم سار اینجاست نگاهی گر مو ادا دل را با اینجاست خیلی دارید خیلی چند قشده و فیزیک کدگی نیستیم بهترین یگان حالتش ده که یگان فرقتی که وا بخری مخلصی تو نباشه تو را قبول نکنه همین واقعشه بگه که تو معقول نیستی در هم جدای سنه در ما خیلی یکم نیست خیلی کم میشه بسیار میشه خیلی کم یگان توی پیش سرت کردگی هم؟ توی؟
وقتی ما از بعد که توی نمیگردم خیلی نه نشدگی نکی یا شدگیه او وقتی که ما گروه قایترما بودیم در وقتی که گروه قایترما بودیم با همراهی فخرالدین عربشو ما یک گروه شدگی بودیم یعنی که گروه قایترما بود عمر اکبر انتونی همون وقتا من عمر بودم اون دوره یک 16 کسی 17 ساله یا 16 ساله بودگی بعد یا توی در رفته خواهد برآمد کرده سیمون یک کس میگم تری میکنم خدای چی بودی سیتی تیکده اومده سی بسر مافسر میکروفون من شما چند بار گفته استم که نکنه برآمد افندی نقل نکنه بعد این فخرالدین سرش برام شد این بفهمه خیلی کنه توی داره این بفهمه یه همسایه‌اش بوده ما اصلی اومده خیلیش توی خچه همونجا قریب سر ممکنه دیگه توی دور اومد یک دو سهش کردم اوش برفتنش دیم بورا فخرالدین بعد حبس بر اومدن برای صحنه اومدن شما رو دعوت کرد برای همکاری نه؟ ما همکاری کردیم بعد حبس بر اومد یعنی که محکمه بر اومده ما یک چند سال زدیم خطی همراهی فخرالدین ما برای که دیم درجه استادی ما در جدای صنعت فخرالدینه استاد فخرالدین؟ در جدای همین اکتیوری همونه چی سبب شدی شما یک دیگر جدا شدید؟ سببا که وقتی ما یاش بودیم یعنی که کودک بودیم که نمیدونیم چی گپ شده که خودش کلان کی بود خودش میدونه که یا حسابی بودجه چی دیو که حسابی چی شده که وقت ما کودک بودیم پلا نمیفهمیدیم چیه مقصد چی گپ بین خچون شد یعنی که بعدم خیلی گروه کاملش باز هم تکلیف کنم باز همکاری دوام میده؟ ما همکاری کردیم ما با هم دیگر در خط علاقه ایم خطی فخرالدین استاد فخرالدین در پیش با چی نقشه داریم برای مخلصان؟ نقشه همه که چهل استاپ دوام میکنم یعنی چهل استاپ انتظار شوین با همراه صبرینا با وجود کسی که بوی بوده با دیگه چیزا با کینوی نو بنا پیشکشی پادپیچکو میگردونیم پیشکش پادپیچکو آخران تمامیت شما و کلی آنها نفرانی که این لحظه ما شما رو تماشا دارم تشکر زیاد رحیم جان برای تکلیف در برنامه‌تون یعنی که سخنای نگفته پس پرده تشکر زیاد ما برنامه شما رو تماشا می‌کنیم خیلی خوبه یعنی که بسیار برنامه‌تون در گیری‌ها می‌گذشته بسیار اگه در زندگی ما بسیاری بعد اگه چقدر خنده گذشته یعنی که ما در اینترنت کلان شدگیم ما همون چیزا با خنده گذروندیم نمی‌خواستیم که یعنی که طبعا یعنی که در موسیقی بگذره بلکه 9 سالی که ما در همون اینترنت خوندیم همش زیقی بود لیکن نمیخواستیم که همه چیزا ما خیلی شما گفتین در اینترنت تحصیل میکنم حسابی بودجه نبودن حسابی شرایط ها حسابی شرایط هم حسابی که ما در اویلا 7 نفریم همه حساب بخیالم که مادرم ایداستش که نیومد مقصد که وزبینیش کرد برام خیلی مادر بعد همون خیلی مادرم در همون اینترنت کار میکرد چی کار میکرد؟ در اونجا چی بود؟ آقورپزاد میگن که پور میگن پور بود آشپز یعنی آشپز بود در اونجا ما خیلی در همون اینترنت تحصیل کردم در اونجا ختم کردم پدرتون دیدگی هستی؟ پدرم هم بابا دیدگیم بخیالم دیدگیم چند ساله بوده؟ خیلی نمیدونم که چند ساله بود خیلی دیدم تا حاضر یگان چخیر بگم یگان آهنگی روشه یگان لیتسو میگن که یگان روش دریاتون هست؟ اوه چی من یکی خوب مایده نبودیم که که دنیا گذاشته خیلی که دریا دون هسته خیلی خداوند رحمت مغفرت شما روش جنت کنم خیلی دوام میخورم تمالیات تا گپ زن برادر عزیز تمالیات ما همه که برای برادرایی که پدراشون در بالای سرشون مادراشون در بالای سرشون مادرها را احترام کنین پدرها را احترام کنین هر کسی که پدر و مادرش را احترام میکنه انشالله به خواست الله روی بهشت میبینه برای همه بسیارتر ای مادر اقورت نکنین ای پدر اقورت نکنین برای که پدر و مادر فرشته روی زمینن همه برادر عزیز تمامیت ما همه خیلی که الله همه شما را غریبان نگهبان باشه مردم تاجیکستان الله یار مددگاری همه شما انشالله به خواست الله بگم به قریبی ها سمارتو اوجا میبیان به خواست الله مهربان با وطن عزیز و پیش پدر و مادر زن و فرزند برمیگردیم تشکر زیاد اکا جون که سخنی ما را رد نکردین در برنامه ما اشتراک کردین میناداری خود رو بیان میکنم و همین را گفتنیم دوستان عزیز که هزار رحمت کلام برای شما هم که دستگیری میکنیم مثال برنامه ما را پیش میبرین و چه خیلی که شما خواستین
мо даъват кардем бародари азиза акай меҳрабони мо мешавад. сипоси худро мерасонам. ҳазор раҳмат калон. дӯстони азиз, то барномаи оянда фикру ақидаи худро дар комментария нависед. дар барномаи навбатӣ киро даъват кунем. худо нигаҳбон.